Di paling depan ada depan. Benar. Di paling sebat ada sebat. Ya. Oh, idola mati ujang sih mati. Idola uling itu kan uling banglis yang uling cemulu. 2016 almarhum Bapak Dolar udah menghadap. Jadi 2025 di Bandung. Harusnya orang mati di mana barang mati mati gitu. Udah nu hidup. Seia sekata Bersenjangan man. Nah, ini marah gentleman. boleh jangan ngomongin. Dolar mati jangan itu. Menyen sinawang seluruh Bali, Nusantara, Hindu Nusantara di Indonesia terkenal pasangan ideal paling top Dolar dan Petro. Dolar mati, Mati hidup, jangan mati. dan hidup. Tinggi. Dua nih wenten piorak ngaman Kijang. Kijang Iwang matur ring Ratu sereng sami pemedak. Napi atur Kijang sanes sampun lintang Iwang atur Kijang ledayang ampurayan Kijang.